Yabo, mina njengomlandeli we-Orlando Pirates u-Evidence Makgopa vele ube-offside. I-Orlando Pirates ngiyavuma ibhenefithile, but-ke abalithathe-ke igoli sibone ukuthi mhlampe iChippa United iyawina yini. Yes, ube-offside and ibhola lifika ebhokisini vele u-offside then walishaya phakathi. Abalithathe-ke igoli sibone ukuthi kuyawenza yini umehluko. Silikhiphe-ke igoli lika-Evidence Makgopa kusale igoli lika-Oswin Apolis. Ngabe kuyawenza umehluko? Ngabe iChippa United iyawina yini umdlalo? Orlando Pirates 2 Chippa United kube yiqanda ngokwescore esi-official. Yes, amaphutha ayenzeka egroundini since singanayo i-VAR, ureferee naye umuntu uyalenza iphutha. Okungenzeka ukuthi ngoba ibhola liqale lapha kuma-Mofokeng nje, maybe ureferee uqale lapho ukuvaleka amehlo. Phela leya pass kaRelebohile Mofokeng iphasi enkulu kabi, iphasi nje yomhlaba emdidile ureferee. Awucommente lapho kwi-comment section usho ukuthi wena ubona kuyi-offside yini le okanye ubona kuyi-clear goal. Mina njengomlandeli we-Orlando Pirates, yes ngiyavuma ukuthi offside, but abalithathe-ke igoli sibone ukuthi uzoba khona yini umehluko.